Bayethe wena waphakathi egameni lebaphathi net70 tonke telitiko let70 nenhlala kahle yato umuntu uthanza kuthatha lelithuba kufisela yona imbube emhlaba lusuku loluhlele kudalo kuhlanganisa iminyaka le-57 selitiko let70 nenhlala kahle yato sethelungelelo lutho wona waphakathi engathi uNkulunkulu angakubusisa wena kunene akwenzise lethi insuku ajinga aqhubeka kunikete yona inhlakanipho nelhlanhlandlela bakho usahola sona sive seMaswati njengoba amave eBukhosi ayekhona naseBhayibhelini sithi Kansas tiqhenya seMaswati ukuthi sisahamba khona emhambo yalo iBhayibheli phila silo samhlaba eMaswati ongabheke wena ungakhokhobi nje kuphela kwenza lethi insuku kukhula live liyembili ngoba kukhula kwamakhosi kukhula kwelive kukhula kwawomhlaba sithi usuka ligcwele injabulo lugcwele tibusiso lugcwele inqubekela phambili wena kunene Bayethe wena waphakathi umnyama yesabeka ngamathapana lutho ngamathapana nkosi yakho wena waphakathi happy birthday silo khalaza kube umhlaba Bayethe